Rahmat. Endi jana başında ele Sağınbay aka söz bereyim dediğine kişine bir işlerinin keçigip kelgen eken. Şoň üçin söz kesengi şumalga to'g'ri kelib qoldi. Qapatbaysizlar, adımızda söz Jengabizden akasi Sağınbek Mirzadan başlayıp bereyim. Rahmat. Hoş gelipsiz tuğanlar. Şu toymağa gelgen tuğanlar bardygy. Tinç bolňuzlar, aman bolňuzlar. Muna ötkürüp atkan garyndaşymyň ýolanyn Elzana gıptagy bardygy oşul imamly bolsun. Jakşy ötüşen gelgenimizdeki çoň rahmat. Aslında şu İsa Zeynep Baktıloğlu'na, Kalaylıoğlu'na yani jakşylyk gelin ýerge Baktıloğlu Elzananyň ömrüni bersin. Her daim şu ata-enesini sınagan yaşlardan bolup aman esen, oynap jüre bersin. Gelgen sizlerge rahmat, tinç bolňuzlar, aman bolňuzlar. Sağ kız, bu sizler şu nevren olup suyunun çentekleri oturasına sizlerden en algaçkı suyunuşular, bakıtıňar, baktılуу günüňer, bakытка balkyp turgan günüňer, uşul günüňer menen men sizlerdi kutlaýyn. Daim Allah Taalam sizlerge uşunday jakşı gündөрdü, baktılуу gündörдү ata kılsın. Adam balası bir balalı bolgondo kuanat eкен. Baldары baktılуу, akıl estүү bolsa kuanıp bakытка bakıtat eкен. Uşul nebereňer akıl estүү, kırgızdan çıkan jakşı kızı bolup çoňoysun. Аны tapkan ata-enesi aman bolsun, arkasından dagı köp ul kızda erişip kelgen bolsun. Çoň ata, çoň enesine güýündü, jakşı kızlardan bolup çoňoysun. Ele bardyk jakşı nerselerni sizlerge kalayım. Sizlerdi İsa menen kızdy urmatlap syйлап kelgen konoktor, dost-çanlar, bardygyňyzlarga sizlerge rahmat. Men çalym atынан öközgө sizlerge rahmat aýtam. Şundep İsa menen kızdyň gelip süýünüçün, kuançyn teň bölüşip oturasızlar. Çoň rahmat sizlerge. Sizler dagı ul kızdy bolup jentek beriňizler, nebereli bolup jentek beriňizler. Men oşoňu kalaýym sizlerge. Sizlerden dagı bir jolu baktylуу günüňer menen kutlaýym. Tinç bolgular. Testi, abje, nebereňizler kutlu bolsun, densolukda bolsun, sizin geleceğine jaragan akıldyňyzda oşo sizlerge de densoluk kalayım, har daim kolgarmaşyp ýüreňizler, balbaýgan daýçy, albaýgan aşyk. Rahmat, jakşı kavlu tilekler aytıldı. Ejikeler turup durasızlar. Üyelerinden belek bar eken. Birinci tapşırık olaylı. Kol çağıp turasız mına. Ay, ta jengege. Обязательно tapşırabız mına. Sizge daha kelinçe güydeken. Keliňizler andan eşe. Sıy-sıya kabal deyip. Belekleringizlerdi kabul kıl olaylı. Etmesler, men şaşmagan canım var. Ertele kutuktap koydum, başını düýden ötkürüp koydum. Menem hazır mınандай nemen. Hiç kapı olmayız. İyilik nerde geç yok. Kol çağıp turasız. Rahmat. Jönele gelmeyiz bilemi. Dep koyatsa. Azamatsızlar. Sizlerin üylerinizler daha pay olsun. Ama jolukta küçtüsü şu. Ne dep koy? Çaçılı bir nerse dep koyatkan. Yapmalıyız ki. Aşmatlar. Rahmat, rahmat. Rahmat, Sağınbay aka, bibiliňizge. Çoň rahmat. Owa da bir tugandar süret geçet. Sizlerden hurmatlyňyzlarga birazdan rassakam bileýiz. Küstüsünden owa. Sıy karınmaydı tarkatıp olaylı dep atışat, jakındaşıp sırtdagy konoktorda içkerge kiriňizler. Jeňe tarkatıp beriňizler. Kızmat kılgandar kana karınmay. Neberesine olgan çaçılası var eken, игрушка oyunçuklar var eken. Andan dağı alışka hareket kılıňızlar. Karınmaydan keyin hazır Jengabizden dağı syy beleklerini alat ekemiz çaçılası. Ay mına игрушка.
Күштүү мына игрушкага. Алыңыздар. Az болса көптен көресіздер. Небіне чөйрөге тарқатып қойыңыздар бар. Сөзсіз. Бүгінгі біздің той кешені астыңыздар. Қолдадыр қойыңыз. Рахмат. Қолыңыздар көрмесін. Той тамаша қылсаңыздар. Жақшылықтарда. Атака, өміріңіз ұзын болсын сіздің дағы. Неме Атака? Мен қолыңызды ашып жүресін. Неме Исака чашық беріп қойшы, терді қылған екен. Қол жағып қойыңыздар, белек беріп қойшы. Личші. Ашпосшыларға шындай белек қойып, қол жағып қойыңыздар. Рахмат. Рахмат, үйелерін рахмат, назаматсыз. Тамақтар аябай жақшы болыпты. Сонында bir nerse esime kelip ketti, tamашалуураак экен. Бирөөнүн бир бала мектепте агайы сурап атат экен, тарых сабагынан экен. Уулум Генрих 3-тün атасы ким болгон десе, Генрих 2 деп коет экен. Людовик 7-нин атасы ким болгон десе, Людовик 6 деп коет экен. Агай психолог да не кылар экен деп. Петр 1-дин атасы ким болгон десе, агай ол 7 болгон деп коет эмеш. Эми бала шундай да тамашаны бала чаканын астынан азыр мына телефон техника өнүгүп кетти, мына WhatsApp деген жылмогуз жаман болду го. Айылга барсам, айылда кой кезүү да WhatsAppка киргизип алышты. Илгери үймөй кыдырып коюбузду издейт элек, азыр ошол коюну тартып туруп эле бир кашка кой келди деп киргизип коет экен, арактан жооп келет экен нормальный. Азыр эми үй билелер, однокласниктер бүт эле ошо бир-бирден группада жүрөт. Бир үй биледен бир аксакал, ошо энди баарында телефон бар экен. Ортончу бир баласы туугандар айдын этегинде той беремин десе, элдин баары покинула болуп турган. Эң акыры бечара аксакал калыптыр. Ман барыптыр дагы, ата баардыгы чыгып кетти го. Siz bari bizdi жақшы көресіз да çıkmadınız dese, ошоға чыгышты билбейт экенмин деп коет эмеш алдаган. Анан ошол группада сөзсүз бир адам болот, билесиздер а муну. Кайсы күн кызыктырбайт, жума майрек болсун деп эле жаза берет, баары боло берет. Пандемик деле, вторник деле, ошондой жақшы нерсе экен. Илгери маслихат дегендер болот эле, азыр WhatsApp менен эле тойго чакырып атабыз, техниканын жетишкен жери. Бирок баланы алысыраак кылып коет экенбиз, жаш балдарды алысыраак кармашыбыз керек экен, телефондар. Бүгүнкү биздин той кечеде Өрүс эжебиз келиптир. Бир кол чаап койсоңуздар, биз сахнабызга чакырып алалы. Өрүс эжеге бир кол чаап коюңуздар. Өрүс эже. Келиңиз абже, бүгүн бир тойдо şu börek karnap, elzana karnap bir ünümüzde sağlandık biz. Kendiniz, cürümüz. Ola, ürüse... Ay azamat. Kendiniz sizce. Konuklarında mesela hastınızlarga madaniyattın mıhtı hizmetkeri ürüseceke kol çavlar. Men Iса менен Зейнептин небересин куттуктап, мындай бүгүн биздин ишканада айтып атты да, Исанын небереси десем. Наргиз айтат, ким дейт? Ой, Иса неберели болгон десем. Он молодой человек дейт. Мен ол неберели болду десем, күлүп атпайбы? Анан ушул Исанын небересин куттуктап, билгендерин мурдап берейин ма? Acayip kız tonun gülün engsege
çocuk ömür boyu gülü kılır. Toğundu toğulurun eni seymin. Cıtın diskip jolu çıgan günüdömen. Sendi jakşı joluk sana taşondun. Sen dedimin tabalamazmın düğünödön. Sendi jakşı joluk sana düğünödön. Sen dedimin tabalamazmın düğünödön. Olacaklar, değil mi? Cüp takılmayın hocam. Değil mi? Siz zor bile. Şıklık güyü bot bulusun, bana kırılay kızını çakılısun. Azaptım mağa yemini, aylığına yersem yok bulusun. Azaptım mağa yemini, aylığına gelsem yok Sırda sıraytsam sırrımı çeçemdi, sızlasam ölümü cetemdi. Sunbatına menini gelsem de sırdaşa almaya getemdi. Sunbatına menini gelsem de sırdaşa almaya getemdi. Üçüncü sınıfta kadar kol çarpmanızda rahmat. Ününüz öşmesin şu. Oo, karıgıt çeçeli ırda öyle jürüyorsun silayım. Köp yaşamaz. Konkursantlar var mı? Bir toyla bir ırda bir ede. Muhtar aka bir körbeyiz mi toyup? Hem çıkçık soysa hem kasap soysun deyip bir kol çapsanızdır ha. Muhtar aka ben daha bir ırda atıp koyun. Ne mi bugün? Sıkılsın bizge daha da bir körbeyiz mi? Papura bakılır. Ya. Oturgan yerlerinde koya günah gel urdasın. Qaysı muhtarda otat diyorsun ha? Kol çarpmanızlar Muhtar Kalıbayev, Muhtar Kalıbayev, kol çarpmanızlar, rahmat. Ben korkudan oynayacak yerden çıkardın. Bir de aytman bile oyuncu öyle var mı ne? Ben bu toya ırdayız, güldayız, ola kalışım. Da insana ne veririz dinlememiz olsun. Kışı kızın hurmatına kadar. Neyiniz var?
Ay tengeler. Çaşlık çalınır tanrı, ayınla cüranı, naşınday gönlü. Çirkin dinleler, dayını sürgergende. Ay durmuştun geri dağlı, solumuzlarını dağdı. Harbi durgun cineler, ay cönüne turbadı. Ay cengeler, ay cengeler, ah çirkin cengeler, dayı sürgergende. Özü erkek 4 tilni biliş gerek deyip koy. Birinci ene tilini, anan jene tilini biliş gerek ekan. Anan latın tilini, anan katın tilini biliş gerek ekan. Rahmat, rahmat. Maldes. Kelingizler, daha bir bizde soyluu konaklarımız ayvay jakşı oturuştu bizden oң kanatımızda turat. Muna jerde Kuvanıç başlagan jok Karim sizde жүрүңүздөр ha. Sizler de koşulasızlar mı? Talas, tınca. Kelingizler, şul jerde hazır sözgө çıkpay kalgan konaklar. Жүрүңүздөр бардыңыздар. Kelingizler, kol çağıp turabыз mına. Karim aka, İsa aka özdün jakşı görgөн inileri mına. Ayvay jakşı görgön ükeleриңиz mına. Bizden arasında ayvay jakşı insanlarımız var. Barını tanıyımız. Üy bilösmene bugün Kuvanıç'ını koltuğuna koltuk taşıp Kuvanıç'ınızı bölüşkönü keliptir. Anda mesela söz cevapı cemaattan. Kol çağımızlar ey Maladyos bugün kıga. Saka zeynəşinə şu gentek toyunuzdan şu futbolsu daim şu elin arasında güç bolunuzdan vaxtlı bolunuzdan barçada yaşlıkta şu doyumda kalan daim şu esen bolunuzlar elin arasında oynayıp kültürlerinizden şu devrenin ömür uzun olsun, geleceğe gen olsun Kurmancan dakikaday olsun. Ben aytarım oşol, baktulu olsun oşolgası. Gelecek yaptığında ise sizlerle oşol, gelecek arkadaşları birincisinde oşol dostum, terbiye verin çok etken sizlerle rahmetli düşünceyi çok mutlu. Şu çeyildi büyüklüğü siyasında arkadaşlara şu devlerimiz şimdi soğuk olsun, ömür olsun, geleceğe gel, yüzümüzde tutanlar şu kırmızı, biz nereye geçenlerden Kurbancan'ın aklına da yeni yüzlüğü olsun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
İsaka, elbette biz özgürlük aldığında yaxşı qolotlikleri boşlayalım. Hadi üretilgen qolotlikte sizlerin yüklerinizde devrelerinize kabul olmasın. Bunu aksakallardan ukelet ağız, ağalardan ukelet ağız, balamız, yaşlıklı, yakıtta şeyin, vakit beyi beygir, kadın bir olarak desin. Neyine o şunca şirin olurken ne yapacak? Boşa burada jettik, Allah nasip kılarken ha? Suyun içinizler koyunuzda atmayın şu elbiciyi, çayınızları görüp, elden akbata sorap durasılar. Şunca gelgen her bir insanın, her bir konoktun akbatası, şu nevrenizlere kabul olmasın. Her daim şu yaxşılıklarda örşeyle eliniz esen olsun, zamanınız tinç olsun, gelecekten yanı yıl berekeli yaxşı yıllardan olsun. Tinç bolunuzlar. Assalamu alaikum konuklar. Muna Isaka Zeynep'ine bugün yaxşı niyet kılıp baş görgön neverenizlerden şu jentek koyun berip oturasızlar. Albatta muna jogorda aytылган кабыл паталар sizlerge kabul bolsun. Muna şu bizdin qarındaşımız olur ekan. Şu neverenizler Xudo kalasa şu elдің atası deyip алдыңғы сыймықты sizlerді сыйла урматтаган кыздардан болуп чыган кыздардан боло берсин. Ошону тапкан биздин элибиз, келинибиз дайым бар болсун. Дагы да сиздердин үйүңүздөрдө ошо неберенин тапышкалары көп боло берсин. Тоюңуздар куттуу болсун. Рахмат сиздерге. Аябай жакшы сыйыңыздарды көрүп көңүл отурабыз. Тоюңуздар тойго улана берсин. Şu uğul kızdan urmat görüp жақсы günlerde sizlerle жүріп olsun. Sinipçenge jentek koyuңuzдар менен ушундай кубанычыңыздар коюңуздар şu өзүңүздөрдүн жакшы көргөн адамыңыздар менен бөлүшүп отурасыздар. Ошол жакшылыктар узакка болсун, ар дайым ошол сиздердин үйүңүздөрдө жакшылыктар боло берсин. Исака уулдунун жетелеп урматтуу ата болуңуз, Зейнепчеге кыздырыңыздын жетелеп урматтуу эне болуңуз. Ошо кичинекей наристебизге Аллах Таалам ömrünü, rızkısına bereke versin, жақсылық менен келin бала бактылуу болсун, кызлар бактылуу болсо сиздердин ошо бактыңыздар ошо бактылуу болсун. Рахмат, қалған сүйлөбөй қалған қонақтар астыңқы жигиттердин, кыздардын сөздөрүнө чын жүрөктөн кошулат экен. Үйесине биринчи белең берип алып, туруңуздар. Мына женщиналар эртең тополоң чыгарат. Кол чага туруңуздар, Мухаммед жардам берип тур. Рахмат, мына аз болсо көптөй көрөсүздөр. Үйлөргө арасындагы тойдон ала келдик деп көрсөтүп коесуздар. Иштетпесеңиздер коюп койсоңуздар, кийинки тойдо кайра берип коесуздар. Рахмат, Азамат. Ала бериңиздер, кабыл кылып алыңыздар. Az болсо көптөй көрөсүздөр. Бияка, жеңе көрсөң, жеңе жайлайт тура. Рахмат. Келмей калыптыр. Ошон үчүн ала келиш керек да, бирок. Анда эмесе келиңиздер, жанакы Бартабан келтабан орусчасын тапшырыласыздар. Иди туда мой чашка, иди сюда мой чашка деп. Кол чаап коебуз. Куш келипсиздер. Эй жигиттер, азаматсыздар. Рахмат сиздерге. Көп жашаңыздар. Басқан қадамыңыздар ақ болсын, тақ болсын дейбіз. Рахмат. Сіздер дағы Құда қаласа тойларды қылға. Рахмат, қаяштар, жеңелер, келіндер, рахмат. Қадірлі қонақтар, жанатан бері біздағы ақыры сөйлеуістеп, қызматта тұрышты бүгінгі тойды. Дайыма той кечелерді айтып жүрөз, досы көпті, жоалбайт, ақшасы көпті, доалбайт дейді. Байлығың досың емес дейді, досың байлығың деген дағы бір жақсы сөзіміз бар екен. Ошол классташ, талалаш, аталалаш, ушундай достор бар екен. Төрт столыңызда олтыратан демесе, Исаканың достарында сөз кеткені. Бийлегенче келіңіздер, ей, молодежь, бийле. Бийлегенче. Келіңіздер. Абдуғын әке, ешен әке, Балтырға, Болатырға,
Gelingizler, bardınızlar dayımlar. Bile geçe. Oy dostlar ayaklar. Dostlar aldı, eşler. Bile geçe, oy ana dost. Hop. Rahmat. Oy, buna dost. Gelin siz yakın bir yakın ettiğinizde. Rahmat maestra. Rahmat kadırlı konuklar. Cana. 100 so'ming bo'lsa 100 do'sting bo'lsin deydi. Jetse de başım bulutqa, dostlarımды unutma deydi. Daha bir narsa esga kelib ketdi. Bir ayvay dövlətli, boy yaşagan bir insan Allah'ın esinden çıkarıp koygan okşayıp baylıkka közü cumulup içer susu tügönüp o dünya saparalarda Azrail aleyhisselam gelip biz sizdi şunday canınızda alıp gelgeni keldik dese koy aytadigan şunca dünya mül şunca bala çakka şul jarıkçılık kimge kalat dağı jaşayınçı dese Azrail aleyhisselam kança jaşağın keledi dese daraktın жалбырагы kança olsa oşança degen eken al köptü kılar. Dağı bir sura dese anda mesela daraktın budağınca deptir al dağı köptü kılar. Men sağa bir nerseni aytam oşonu kılsam makul degen eken kança dosun bolsa dağı oşança jaşaysın dese janakı beçeri bay aleyhisselamın astına düşüp kalpiga boydan ketip kalgan eken. Oşon için dost kütüğünü jarık yaşadı. Dostumuz olsun, işenin düğü dostumuz olsun. Mesela söz, jora, yoldaşta, konuşamamız. Bana çok iletişimler bilen. Mesela sizlerden hep iş bu, hep olsun. Üniversiteler olsun, ömrünüz olsun, bizde sonra olsun. Atın esminin babalardan olsun. Baktı olsun ne? Hurmatlı geçinizler bilen mehmanдар şu dайым жолуккан жерибиz той болсун аксакалдар менен төрдүн көп болуп жүрө бериңиздер иши досум аяшым ушу небереңердин өмүрү узун болсун улубуз менен кызыбыз бактылуу болсун келечектери кең болсун дайым ушундай тойдун үстүндө тойлордо жүрүшсүн бактылуу небереңердин болсун мынандайда мынау небере деген кандай şeydi bunu мына көргөндөр бар неберелерди жактап жатышат небересин женден чыгарган мынау неберең ширин болсун досум бул биринчи сага өмүр берсин ден соолук берсин аяшыңа көп өмүр көрдүң рахматты сразу айтып койдум эми мынау боксердун өмүрүн берсин ушуну тапкан мен постоянно айтам го боксердун деп ден соолугун берсин биз калганын кимге айтасың Kutmandı geçinizler mi ya? Gördüğün iyisi dostum Zeyni ve den soluğun açın bolsun, ömrüңөр uzun bolsun. Şu kızdı tarbiyalanan sizlerge taş içimden soluğun. Emnim yaxşılık bilen baktılığı ol, nevrenin ömrün versin. Nevrenin
Kırk toplaçı şu oyunda oturağız. Bir solu uçum bolup, kırgızga ver. Çakşı çıkan Bulgarda olsun, ha? Zeynep isminin ömür şerik bol. İsini sıyla oluşma. Hopşi dostlar tinç bulaylı, konuklar gelgeningizlerge çoğun rahmat. Şimdi göğünü kaldırıvay, şunday toylarga gelip toy üstünde jürüveringizler. Taksırlar bizni geçiringizler. Taksırlardan geçirin turayız. Biz de kesek. Taksırlar geçiringizler. İşi davet ol ya. Yalan şunday toylarda çıkar. Oyunda biz bulaylı, ulan grup olsun. Aksakaldar olsun. İşinerde ilgilik olsun, işi kılıp. Nevren çayını içip, önünde sakalını çuvalıp. Kaynatın dinesi, ağabeyli çekin başına geldi idire. Haydi rahmatı. Baylı, hürmatlı konuklar, hoş geldinizler bugün İsa Minin Zeynep'in nevre toyuna ne diyeceğim? Şu bazımız şu hafta konuştan çabukta oturgan İsa Minin Zeynep'in nevresi olarak. Ben birinciden şu nevresini şimdiden sonra uzun ömür şu nevresi şu çoğayıp el gereğine jaragan jakşı Jakşı olurlar. Arkadaşlarımın bir iyisi Zeynep'lerge de şimdiden sonra uzun ömrü şu köp nevrelerdi jetiler şu nevrelerden töründe alpagan aşka balpagan bayı çıvarıp gireverdiler. Rahmat. Seke toy kutlu olsun. Ömrü uzun olsun, rızkısı olup olsun. Vakfını tarzı olsun. Şirin olsun, daha toylarına geliyorlar. Assalamu alaikum, hürmetli konuklar. Sağ Zeynep nevre kulluk olsun. Kuday Taala şunday nevrelerden ayırmasın. Oğuldu nurmattan kızın suyun görgüle. Kudaylam jakşı nesillerini kabul kılsın. Bar bolgula, bay bolgula. Isi dost, neve toyqut olsun, gençlik kılan sizlerge, neveden özge bulaşıklarga. Ökön qarıdыңар emi. Buna bala çaqqan işletkiler, ökön nevere bağı otup burada ökön işletkiler. Ne oldu? Yaşo sizlerdeki. Gelgen kızdan tuğanlar barlığa binerdegiler, çoğun rahmat sizlerge. Eşen Hepsine de hayvan jakşılar oldu. Şirin sözler oldu da dostlar ayıp. Bugünkü toylar kulluk olsun. Aklınızda çok olsun. Cesadan evrenizden ömrünüzün olsun. Geleceğe genç olsun. Atenesmenen biri olsun. Ömrümenen baksınlar biri olsun. Yengeni biri oldu. Kırgızistan'da ayıkladık. Rusya'da ayıktık. Kısası dünya yüzü tanıyanızlardan olsun, biz sizin tanıyanızlardan. Vaktılı olsun, kısası ömürlü olsun. Budanları, kapışkeler döversin, şu jakşılık bile geldiğinizde. İşte, yüklösünde tınçılık bol var da kapışkeler de buranın önüne şeyin ne sorun var olsun. Ana buna Atene'nin erdi, silah, şularda süyüttü, şuna jakşılık vardı, köpke varna ala deydiler. Olsa cenge yüzügardan gülük etmesine Alpayana yaşka bulpayama çoğuşu baldardı, kızdardı bakıp şeyin görüp duruyorlar. Sizler jakşılığınızdalardayım, biz bulaylı, biz ten bölüşeyle. Dostlar, ayaşlar, akalar, cengeler. Ardağın jakşılıklar olsun ha? Ardağın çoğu bir bulaylı. Jakşılığınız bir olsun. Gel, jakşılıklar ten bölüşü şöyle. Kim? Tuğanlar uşu bardıq jakşı sыздырып қошылам. İsa, Zeynep, dayım toy olsun,
жақсылық болсын. Бұндай күйіндегі барлық жақсылықтарға қатысып жүре береді. Сіздердің үйіңізде осы айым жақсылықтар Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу бүгүн жентек тойдун коноктору Иса, Зейнеп, бүгүн мына кубанычыңар аябай айтып бүткүс болуп отурат. Небере көрүп, небереңерге жентек берип отурасыңар, ушул тоюңар өзүңөргө кылсын. Кудайым ушу эки балаңарды ынтымак кылып мынантип, Кудайым кыз небере берип отурат. Ушу небере жытын сүйүп, өкөң ушунчалык толкунданып бүгүн ушуларга бата алып берейли. Элдин батасын тийсин деп жакшынакай кылып той кылып өткөзүп отурасыңар. Тоюңар той боласың. Дайыма той үстүндө жүргүлө. Ушу балдарыңар бактылуу болсун. Небереңер өмүрлүү болсун. Эл керегине жараган аябай акыл эстүү, ыймандуу кыздардан болсун. Балдарыңар дайыма силерди сыйласын. Кудайым силерге дайыма жакшылыктарды ыйгарсын. Дайыма үйүңөрдө той болсун. Тойлор той боласын. Урматтуу коноктор, мына бүгүн Айшата, Айшенелери аябай биз сүйүнүп отурабыз. Себеби биз баардыгыбыз неберелүү болуп отурабыз. Неберебизге жентек той берип отурабыз. Ошон үчүн улуу урматтуу аксакалдар, ажырлар, ажакалар, капа болбойсуздар. Бүгүн биз аябай сүйүнүп отурабыз, ошон үчүн бизди кечиресиздер. Дайыма ушул тойлор болсун, ар бир адам неберелүү болгондо, ушундай сүйүнүшкө толгондо анан түшүнөт. Дайыма биздин достордун арасында той болсун, тойлор тойго улана берсин. Иса, Зейнеп, бешик көңөрбек болсун. Балдарыңар бактылуу болсун, өмүрлөрү узун болсун. Дагы бул кыз ушундай ак жолтой кыз болуп дагы аркасынан көп кыз уулдарды эчтик келсин. Өзүңөргө ден соолук. Ушу жалпы ушу залда турган туугандар, Кудайым бизди Красноярскиде туугандар, Кудайым биз ушундай дайым эле тойлордо жакшылыктарда жолуктурсун. Тоюңар той кылансын, дагы бир жолу тоюңар кут болсун. Саламатсыздарбы, ушул кечиңиздер менен не дейм эми, Сака, Зейнеп, бүгүн сиздер чоң ата, чоң эне болуп отурасыздар. Ушундай 200 адамды чакырып, ушу небереңиздерге ак бата алып берип отурасыздар. Ушул ак бата ушу небереңиздерге, үй бүлөңүздөргө түздөн-түз калып болсун. Не демек мен ушу балдаган байбиче, абышка болушсун биздин балдарыбыздагы. Сиздердей болуп, жакшынакай болуп, дагы көп бала чакалы болсун балдарыбыз. Ушу кызыбыздагы ак жол той аркасына көп жакшылыктарды алып келген Курман Жандатадай кыздардан болсун биз сыймыктанган. Ошо тоюңуздар той болансын. Баардык жакшылыктарды каалайм. Kandı geçinizde men hurmatlı tuğanlar, бүгүнкү жентек тоюбузга куш келипсиздер, бардыңыздар. Ошон менен бирге Иса, Зейнеп, бүгүнкү жентек той силерге кут кылсын. Аллах таалам ошону насип кылсын. Ушу жакшылык менен келин бала бактылуу болсун. Ушу неберебиз чын ден соолук, узун өмүр болуп, бактылуу кыздардан болсун, аркасы майы сүттүү болсун, ак жолтой кыздардан болуп, көп жакшылык нерселерди ээрчитип келген кыздардан болсун. Келин бала сен дагы жакшылык менен тең арып, тең карып ба? Ушу Айшата, Айшенелердин жолун жолдогон жакшы эр жигит келин балдардан болот деп мен ишенип кетем силерге. Иса, Зейнеп, сен ушу небере чемиренин күнү күчүн көргүлө. Бактылуу турмушта ушулардын той топуруна күбө болуп, ушулардын тапчыкаларын тере албай эле жүрө бергиле, досум. Ушу тойга той кылган той казанасын улана берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү биздин тоюбуздун кутмандуу той ээлери, той бөлөрү деп биз эмне дейбиз биринчиден.
Iса, Zeynep, balam жақсылық, geliniz, sizlerge birinci kalarımız bizden soluk. Büyülülük bakıptalay kalayım. Жақсылық sadağın geteyin. Senin büyüğün atelen uşunday koğançı koyunna vatpay, ayabay uşunday tolkundanıp, nevere kızına jentek beri oturat. Balam жақсылық gelsen bundan da жақсы olmağa. Gelmesinde balam keyin kasetadan görösün, videodan görösün, biz sağ kalarımız. Ақ тілектен ұшайыштыңларын бардыға тілегін айтып отырады. Ушу ден соолук каалайын балам, алыскы жолдо жүрөсүң, алыс жерде иштеп жүрөсүң, сага ден соолук балам. Ишиңе ийгилик, келин бала бардык жакшы нерселерди айтып барасың, Ошо неберебиздин бүгүнкү жентек тою кут болсун. Иса менен Зейнеп неберени багып, чарчап, чалып эле жүрө бергиле, Алыста жүргөн кызыбыз татаман болсун. Жалпы эле ушул жерде отурган туугандар сиздерге чоң рахмат. Куш келипсиздер. Достор дайыма ушундай бирге бололу. Ошону менен бирге биздин бүгүнкү Зейнеп менен Исанын атынан, биздин той ээсинин атынан эки биздин супер айымга призибиз бар эле берип коелу. Башкаларга жок. Кол чаап турабыз, кана эмесе супер айымдарга үйелеринин атынан, жора жолдоштун атынан. Кол чаап тургула, супер айымдар. Рахмат, Наэсбек. Рахмат. Кадырлуу коноктор, калган сүйлөбөй калган жеңелерибиз, акаларыбыз сөздөрүнө кошулушат экен. Эми могул жерде акелерибизден Алланын айык жери ач сапарларына барып келген аксакалдардан кечирим сураганы жакшы болду. Жанагы акасы бар, сакасы бар, өкөсү бар, жүкөсү бар дейт. Улууга урмат, кичүүгө узат деп коет. Рахматтарды айтабыз. Кубанычтары коюнуна батпай, кубаныч дел менен бөлсөң көбөйөт, кайгыны бөлсөң азаят деген бир сөздөрүбүз бар. Кубанычтары коюнуна батпай турат. Дагы не дейбиз, жакшы кыз жакадагы, асмандагы жылдыз жакадагы кундуз дейт. Илай Милзана, небереңиздердин өмүрү узун болсун. Бала тили балдай дейт. Дагы бир нерсе эсиме келип кетти. Өзүбүздүкүнү жакшы дейт экенбиз го. Өзүбүздүкүнү. Бир күнү баласына атасы айтып атат экен. Уулум, ким менен ойнойсуң десе, кадыш менен ойнойм десе, кадыш менен ойногон өтө хулиган бала, жаман болобу. Өзүң жакшы жол көрбөйсүң. Ойногон менен десе, мен кандаймын ата десе, сен эстүүсүң, акылдуусуң десе, анда мейли кадыш мен менен ойносун деп коетмиш. Баладан ар нерсе күтсө болот, бала тили балдай дейт. Келиңиздер, сиздердин да ушул кубаныч менен көтөрүп келген сый белектериңиздерди кубаныч менен кабыл кылып алайлы. Кош келиңиздер достор. Сиздер тапшырасыздар, балтака күзгүн өшөр деген ырдырдап турсуздар. Акыр тапшырасыз, акыр тапшырасыз. Акыр. Сыймык бешекейди күзгүн өшөрүн ырдайсыздар, акыр тапшырасыз. Кана. Болду кешиңиздер менен.
Şürünün çahaygırdı Ömür boşun inge aldırdı Güneş örtünmay töndür Öldürür canan Özdürüm dönü canan Özdürüm dönü canan Özdürüm dönü canan canlarım Yüzünü tüverim Aslında ali bir kötüleri Gözü turayı atın dukkanda Bugünde tur çelebülüm Yaş yürürüm mınça kaydırdı Başka bir kol çarpımızdan rahmat. Bile geçe oturumuzdan evi sıylamak demeyle. Süret geçiyoruz. Kana süretçi gitti. Geçsin baktır buna. Hakeler olsun kapı. Kana mesela. Evet, toktap durla joracallar şonda. Şu dostlar degen muzikaga bilep ketingsizler anda bir жақсына qilib, qatura qilib qo'yib bergin. Yeah!
Çoğ rahmat Ayşatalarga bir kol çağılar olsun. Rahmat gereksizler ordunuzdan orunalalı. Uzak yaşаңыздар, arаңыздар kemeyesin hiç kaçan arаңızдар kemeyesin dilayım. Köp devre çevreli olunguzlar. Kelingizler sый tamaqtarыбыз beriletken janakı bölöje deyt. Azırak vaqtlarыбыз kaldı. Çıdaş hareket kılayla. Buna kadırlı konaklar hazır birazdan keyin ustuqanımız ketip. Akıl aka ustuqan salağız bu aş mı birinci? Aş kana mesela. Aştı salağız kana mesela aş boşçularımız. Dapta erken jakın joro. Juaylarınızlar otursanızlar jakındaşıp bizden aşpoz etpoz jigitlerimiz adaşpasın aştan etten tort keskendey nersemese eken ustuqan bölgön jigitlerimiz tabi adaşpasın jakındaşıp oturunguzlar. Anda mesela şu aş tartılıp jatkanda dagı tamardan solusun jegen ысык көлдөн суусун içip sarı çelekten suusun geçken bunday жылкы ишчерде soyulmagan vitamini joyulmagan sizlerden bölük konuğa koyulmagan жылкы etini daha tartып olaylı. Kol çağırtırızlar жылкы eti. Bir güzel sana mesela. Bondaka kızmaklar bondar gerek mi yaşına ha? Ne koyun ha? Rahmat sana. Rahmat, çok rahmat. Sine kızmak kız koymuşlar. Sizde neyin molada ekonomik mesela? Ha, bana adam var buna. Çok rahmat. Koçanız rahmatka ülkede ürünün üstüsün alıverin ister çanakka operasyon kök paket operasyasını jasayıverin ister. Раз, давай. Koşana bak. Молодец. Job mına hazır tavlatdı. Şu akbat ağızı verip ketikeyin jakşı olun. Şine tıştık karma beresler, azırak vaqtağız kaldı, mini ketip biri kaldı deyt. Anda mesela bugün akbata bir azemine ulularının ulusu, sulularının sulusu deyli. El başçısı, jürt jakşısı, toy başçıları şu bugün kızda aksakalı oturup Ahmet Ağay kelet ekensiz. Krasnoyarskinin aksakallarının aksakalı Hafız Aka menen Acıvay Aka. Kelingizler. Bekbolat Aka, Sağın Aka. Şol aksakallardan ama o жерде hem jana kimde-kim bugün özünü musulman esetlep tursa akbata bergeni keldik ko. Bul toydun jыйынтыктоосуна ыраазычылык сөздү биринчи ушул Исакабызга берип алайын. Ыраазычылык сөзүн айтып алсын дагы ана аксакалдарыбыздан батала баштайбыз. Онда эмесе ыраазычылык тойдун жыйынтыктоо сөзүнү Исакабызга сунабыз. Келиңиз Исака. Hayır biz şu razımız, şunca biz silap gelip oturganızlarga sizlere hem şu toy olsun, şu toylarda joluşaylı, Allah'tan şu toyga getirsin. Her bir uyda şunday toylar olsun. Toyların üstünde jürüyoraylı. Şu nevrez, densiz olsun, ömür uzun olsun. Ardayım makarnesmen şu baklı kızlardan olsun.
Çok rahmat Cenge kelgisem. Hele bana söz vermey koydu dep жүрөбүz кийин. Жеңеңизге дагы ыраазычылык сөз берип коелу. Урматтуу, сыймыктуу бүгүнкү биздин конокторубуз кош келипсиздер. Дагы бир жолу биздин дасторконубузга ушу биздин Элзана кызыбыздын күнөкөр болуп отурат. Ушу Элзана кызыбыз дагы бир жолу өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун, ата энеси менен бирге ырыс кешки менен дайыма бирге болсун. Чоң ата, чоң энеси Тайта, тай энеси менен айдан бирге болушу кызым бактылуу кыздардан болуп аркасынан көп неберелер келе берсин. Ошону тилейм. Сиздерге не демекчимин эми? Урматтуу коноктор, улук башыңыздарды дагы жолу кичик кылып, биз үчүн ушундай биздин сүйүнүчүбүздү бөлүшүп отурганыңыздар, кичүүлөр зат кылып келгениңиздерге биз үй бүлөбүздүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Рахмат барыңыздарга. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Дайыма ушундай тойлордо, жакшылыктарда жолугушалы. Жакшы болуңуздар, тынч болуңуздар. Рахмат жеңе, рахмат. Мына ыраазычылык сөзүн алып алдык. Ак батаны бере берели. Жилиги чоң болбосо керек батанын. Кимде ким өзүн ошо мусулман эсеп турса билек көтөрө туруңуздар. Баталдан ыйык адам барбы дейт. Көтөргүлө билекти, Кудай берсин тилекти. Бүгүнкү аксакалыбыз Ахмат агайыбыздан бата алабыз. Амин. Урматтуу той эгалары Исыбай келин бала. Бүгүнкү ушул мына бул жайып турган ак дасторконуңарга Алла Таалам барака пайыз берсин. Ушул ак дасторкондун үстүндө отуруп ак батасын мына берип аткан ушул ак бейил адамдардын берген баталары ушул силерге мына бул наристеге Алла Таалам кабыл кылсын. Тоюңар ушундай тойго улана берсин. Дайыма ушул мына жайылган дасторконуңар ушу жакшылыкка жайылсын. Ойлогон ой максат тилегиңерди Алла Таала берип, ушул эл ичинде тынч болгула. Алла Таала ушу өзүңөргө, бала чакаңарга, бардыгыңарга ден соолук берсин эң биринчи. Анан калган тилектериңерди кабыл кылсын. Мына бул бүгүнкү ушул тойдун күнөкөр наристенин өмүрү узун болсун. Келечеги кең адамдардан болсун. Ушул силерди ата энесин убанткан, чоң ата чоң энесин убанткан, туугандарын убанткан, жалпы мына ауылга элди убанткан ушундай башы көрүнгөн инсандан болуп чоңойсун. Тойго улана берсин, жакшылык болсун, чоң рахмат. Аллаху акбар. Жеңе биринчи дедиңизби? Анан ушу бир суранып кетер элем. Ушу алыскы Корея жеринде менин кызым жүрөт, Аяш кызым жүрөт, кызым Татты бүбү, Аяш кызым Айнура. Ушуга да бата берип койсоңуздар. Ошол алыскы башка чет өлкөдө жүрүшөт. Ошон үчүн суранып кетер элем. Болду. Колечи дестеги эл орусунан рахмат. Келиңиздер кадырлуу коноктор, көтөргүлө билекти, Алла берсин тилекти. Ырысбек акабыздан, аксакалыбыздан бата алабыз. Амин. Урматтуу туугандар, мына азыртып жайып Зейнеп менен Иса Өкө небересinin жедек тойын өткөрүп, бізді бәрімізді чоғытып, сыйлап бүттү. Ушу эмне демек бизем? Иса Зейнеп ден соолуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун. Бул кыздарыңын, элиңин, неберең ана элден анын өмүрү узун болсун. Силерди сыйлаган, кыргыздын чыган кыздардан балып чыңбасын. Ошондой эле өзүң айткандай алыста жүргөн ушу эки кызым, ана уулум, ошолордун өмүрү мерсин, ден соолугу чың болсун. Ар дайым Кудай Таалам колдоп ишин алга жылдырсын. Ошондой эле мына биздин туугандар ушул жерде отурган баарыңыздарга ишиңизде да ийгилик, үй бүлөдө тынчтык, ар дайым бар болгула, бай болгула, ойноп күлүп жүрө берели. Амин. Аллаху акбар. Айтканыңыз келсин. Апыз акабыздан бата алабыз. Көтөргүлө билекти, Кудай берсин тилекти. Амин. Амин. Ушу кыздын өмүрүн берсин Алла Таалам. Оорубасын, сыртка басын, ата энеси менен бирге болсун. Артынан көп уул кыздарды ээрчитип келе берсин. Ошо алыста жүргөн балдарыңарда ошо ар баладан бар баракаттан Кудайым Алла Таалам сактасын. Жакшы жүрүшсүн, ден соолугун берсин. Иштерине ийгилик. Ошо силерди ушунча элден бата тилеп отурасыңар, ошо Алла Таалам ошо силердин эмне максат кылсаңар ошо тилегиңерге жеткизсин.
Ошол пайгамбар батасын берсин, байлоолотун берсин. Амин. Аллаху акбар, айтқаныңыз келсін. Ажыбай, ақсақалымыздан баталабыз көтергілі білекті, Алла берсін тілекті. Амин. Амин. Дастарханыңарға барака пайыз берсін. Небереңердің денсаулығы чың болсын, өмірі ұзын болсын. Семьяңар менен бақтылы болға. Амин. Аллаху акбар. Бек болат акабыздан баталабыз көтергілі білекті. Құдайым берсін тілекті. Амин. Яузу биллахи минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Zülcelal vel ikram, Zülcelal vel ikram, ya Rahim, ya Rahim. Ya kudretli güçlü Allah'ım sana çekişir, maktalar çekişir, şuğular olsun. En akırgı süyümdü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar cana salamlar olsun. Ya kudretli güçlü Allah'ım şu talatıda жүрген kısa taksirden жақсылық балауызға, tatlılığına ушуларга tilep кетебиz. İmanları bekem olsun, darajları büyük olsun ardayım. Allah'ın kulçuluğunu kılgan, Peygamberin tariha yolunda жүрген ul kızlardan olsun. Neverine rahar şakar olup, hafiz karı kızlardan olup çoğaysun. Arkasından köp bebekler yersip geleversin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Rahmetike ya Erhamer Rahim. Allah'a sağ şakağızdan dağı Akbata alaylı dep turabız kadırlı konuklar kötörgülü bilekti, Kudayım versin tilekti. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Rasulih Muhammed ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah'ım uşul üy bilenim, Allah'ım imandarın bekem kılgın, rızkıların gen kılgın, iki dünya yüzlerin jarık kılgın Allah'ım. Bilip bilülen günahların geçirgin Allah'ım. Jalpı elimizde jurtubuzda Allah'ım asmandan yerden gelgen suudan örtten gelgen belalardan saktagın Allah'ım. Bilip bilülen günahların geçirgin, iki dünya yüzlerin jarık kılgın Allah'ım. Jigitlerge namus bergin, kızlarımızga uyat bergin Allah'ım. Eli jerimizge tinçlik bergin Allah'ım. En gerekli bolgan eli jurtubuzga hidayat bergin Allah'ım. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Allahu akbar. Ahmet ağay, naşı kızmat kılgandarga bayaqı etpel atkan jara joldaşları, aş sistemdegende jigitlerimiz mına kinoçu, süretçü, çoğurçu mağa dep kızmat kılgandarga bir vatanımız dep aksakal kes. Kötörgülü bilekti Kuday versin dilekti kızmat kılgan jigitlerimizge, kızlarımızga. Amin. Sen bardığına atap koydum, ben jalpı aytip bereyim. Sen atap ötkönlerдің bardığına şu Allah Teala'm şu жақсылық bersin, tinçlik bersin, übülelerine şu жақсылықтар olsun. Uşul sizlerde dağı şunday toylar olsun, ıntımaqçılık olsun barыңarda şunday birbiringердин жақсылığыңарда қызмат ötüp жүргөнгө Allah Teala'm nasip etsin. Allah akbar, kelingizler uşul tayarlap жүрөs, el jurttan Akbata alып жүрөs, uşul bizdin dağı Akbata uşul жақсылыктын übülesine Eli Elzana kızımızga bir Akbata örüteyli el jurtubuzga kötörgülü bilekti, Kuday versin tilekti. Жаңғыр менен жөкө көрсө бата менен эрке көрөт экен. Каректи каптаган тумандан сактасын, каргышы тер Куранынан сактасын. Каргадай кезде койнуңда жатып, как түштө чаккан жыланынан сактасын. Калыс сөз сүйлөбөгөн чалдардан сактасын, каткырып күлгөн жалгандан сактасын. Эл титиребесин, жер титиребесин. Карыган кезде кашайтып үркүн карабай кеткен балдардан сактасын. Денибиз сак болсун, ниетибиз ак болсун. Kelgen konoktар sizler de aşıl kerekeden baş çıkarыңızlar, kelin alıp kız çıkarыңızlar, ulağadan baş çıkarıp uğurluyluk kız çıkarыңızlar. İlayim şu Elzana kızımız ayavay baktılı olsun, altın taktılı, ırıs keşikti olsun, ömürü uzun bolsun, kız balaga tak bergiçe bak ber deyip baktılı kızlardan bolsun. El titrebesin, yer titrebesin, aksakallarımız barktan tayvasın, yaşlarımız narktan tayvasın. Jigitlerimiz sıydan ketmesin, kızlarımız sından ketmesin. İsakadan tarkıgan balдар daima sıylap жүрсүн ата-энени. Буйрук кылса дагы тойлорго келелибиз. Токтогула аксакалдар. Оң колду мындай көтөрүп койгулачы, оң колду. Коноктор сиздер да оң кол көтөрүңүздөр. Аппак атсын таңыңыздар, аман болсун жаныңыздар. Кайрадан той кечеде жолукканча сак саламат барыңыздар. Кош келипсиздер. Жолуңуздар шыдыр, жолдошуңуздар кызыр болсун. Жақсы барыңыздар, қайрадан той кешелерде жолыққанша аман болыңыздар, айға барып қоныңыздар. Айда той жоқ болса қайра жерге қоныңыздар. Жақсы барыңыздар, саламат болыңыздар.
Әркімдің үйінде той қуаныштар болсын. Қолы қоңшыға оғыз дегізіп, бала шақаны өп қойыңыздар. Чоңдырына салам, кішенекелеріне өп күлесесіз.